Kani gadega Pati CTV. Kaseng kinong to kot khasi ki bedana klama jong khasi authors society ke stringkat ka jingi trelang ko office jong Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC ko office deputy commissioner East Khasi Hills Shillong kala pelong ka seminar halor ka phang pedeng ka jingsen char nongwei pa ka jingta jong ka ya kriti dostor khasi kumbala pau ha ka literature khasi belalong ka arpo artrik mtau benai Don Bosco Youth Center laim kra Hakaring singi Professor LS Gasa Honorary Director jangka ICSSR NERC Shillong lalong kumukongsan menpli kini ke seminar. Ya kajing yalang la penya the President ka Khasi Author Society Dr. DRL Nonglaj hakajing don lang kinong thokot kisamla puli kongsan hakaning singi ula yoban pelaj ikilai teliki kot platho duba kitbon nogrum kipeketeng kajing ik bejanai kinong thokot Khasi kebenta kebesan kajing ik bejanai yepi Nakaliang Presiden Dr. DRL Nonglaj ula pentep keseng kan sapelong ye jingyat pene ringyo ye ka ketien Khasi ka santrik jumang arja katnyo nadu yang terbar snong jayau siap adu madan student kani galong ban krisiutia ye jat benrio lor jingron kam ye ketien Khasi kamtam mandawa man itu no ye ketien Khasi haka 8 shelde jangkari ti penya kam jangkari India Kani gadega Pati CTV.